اما بشنا انقره دناوجه کنگره یا هدف شوکت هر کی نوچه گهانی رودا او زانیارین زیده بدم شوکت کنگره ده کینگ بداوی وره و حتی نها چه گوهرتنه هم ده پیدا و ناو خود هاته کرن و همجی ده اندامی سرکردات یا پارتی ده هاته کرن بگشتی چاوا درباز بو کرم کرد بله سیما کنگره هدی برف داوی بونه و ده چه جبر کو پروسه دنگدان جبو لیسته انجمن پارتی و هر و افسروکان نها بردوام پشتی دنگدان خو یک لیسته یا چه رکبری نینه پروین بولدان و میتا سانجار جاره که دیگه و که افسروکن هدپی لگوری مطابقات و لافکرنات گل پیکتین هدپی و که هفسروک دی بردوام بن لید لیسته انجمن پارتی دنده گوارتن هاتن اکرن دگ ناوی نو دوی لیسته ده جی دیگرن کوتای جوانان هاتی زیده کن هر و جن دوی لیسته ده هجمارا جنان هاتی زیده کن لیسته یده کو یا اصیل افجی هاتن بلاف کرن پرانی ناوان بر رژیم دیتمون دناو هدپ ده لیدیاره کو حتی رژه که بگوتن سروان اولوچ حتی در دور صدی شست لیسته انجمن پارتی هاتی گوارتن جبلی و لجنه که شیورمندان هات درست کردن که 45 کسان پیکته زیادتر نویسکار و اکادمیسیان و ریسپی و کسایتین دیار دناو جوا کردن و که چاوکی درو که هدف بشوپینن هات تشکیل کردن نه و که مگو سیما دنگدان بردوام دلگاسیون که 1005 کسان پیکته دیجبو ویلیسته دنگی خوب در راپور هاتن و خواندن راپورین دارایی و اداری و هر واین شاخین جنان و جوانان هاتن بلاف کردن میوان هبون خیراتنا میوانان هاتنه کرن ج پارتی اروپایش باشور کردستان ج گلک جیان ناوخوی ترکیه باکور کردستان میوان هبون مجی میوانه که میوان من برس امام تاشچیار پارلمانتری هدپی آمده اما زیدتر ج برس تاشچیار بپرسن از برین پیام هری گرینگ اش بو و دوی کنگره ده چه بو؟ دوی کنگره پیام هری گرینگ که مدا AKP MHP iktidara wî ku em li ser piyane em hêzin em bu yerê ku ji bo HDP tê em wana qebûl nakin. Çünkü weka ku tê zanin di dadgehê de vêga ji bo xatirî HDP bêgirtin ew yani mahkemekî hate vekirin û ew mahkeme berdewam e lê gelê Kurd gelê HDP xweyî derketin ev ê peyamê de gotin yani em girtina veya HDP tune hesap dikin. Em wê girtinê hesap nakin. Çünkü wisa HDP ew ku deng didin HDP sedî not pêncî Kurdin û ê alî Tirkî jî ku disa deng didine wana jî bi zaneyî deng didin. Yani ne wisa partîkî em bêjin hema bercewendiyê xwe derxistine pêş bercewendiyê miletê Kurd e ve HDP'de bercevendiye demokrasiyeye bercevendiye mahve mirova HDP'de. Az beni İro şeş partiyen beraya millet avji de civin heman deme brezmita sancar de beje eğer kandideki namzeteki hevbeş hebe em gelek ejduri ve fikrenine هندکارم پشگیری و که هدف پشگیری بربجره برای ملت بکن یا هدف ده و که خط سیام بربجره کی دی در بخش بو سر کوماری HDP dehil bijartine te xab ser xut kegi yani ji bu xatir parlamenter lê ji bu xatirê em bêjin serokkomarî dehebe bêhel bijartin hedefa me ew e ku em yek jî em bin ku em menekî jê em nikaribin bi demokrasî xwaza re ê demokrat re ê ku piskirêka Kurd ji bo xatirê çareserdanî gav bavêje ew demokrasî bîne Tirkî kî dibe bira bibe em ê bi wan re bikin ew yek ji wana tune be em nadin dikin xebatek wisa heye ez bin yani digel partiyên ku weke xetê sêyem tê binavkirin niha xebatek li ser vêyekê heye ku kandîdek namzetek ji bo serokkomariyê were destnîşan kirin yani vêga du partiyê xwe yî hêz yani da alî ittifak yeka cumhur yeka millet ewana xwe yî hêzin ewana di hawakî de ittifaqa xwe ava kirine lê rêya sêyemîn de êk em van hedû partiya yani hedû ittifaqa bikar neyne ew temsîlata wana weka HDP weka Partiye Sosyalîst Demokrat Partiye Kurdistanî
وانا اتفاقی نوا خود دخوازن آوا بکن جبو خاطر خبات وکا کتزان هنه به 8 پارتیاره عالی که عالی ترکیه و عالی کردستان جی پارتی اتفاق کردستانی خباتو بردوامه جبر ویا ویگم چکی بیجن دکی زوه لی ام فکر رمانه خو ام تجاری شپارا گاو ناویجن یعنی ام او هاد بیجن که هلبجارتیا سر و کوماری ده که پراسه چارسه بونا پس گرکا کرتنه و زندانا نین بردان و تجریت آل سر برز عبدالله اوجالان رانه به و دموکراسی تنه به یعنی رو فاشیستان و اولو گوره هلو استماجی و بگوره وقت وی کنگره ده توزیک خود ده رزگنامه خود گوهرتنه که جدی کر یان هرتنه اف کنگره اجبر پیوستین یاسایی پیوسته که کنگره بکرن بوی آرمانجی هاته کرن یان گوهرتنه که جدی ده برنامه ده هه یان نه yani kongre de yok ki kongre ki embejin guhartın o peşeroje eme çebiken strateji eme şey ev bu yani ne rasa tamamı kongre Türkiye Partiye wan desala careki karın demek ki derece biken nezede kongre xudikin emji duyda mecburun kongre dikin le her kongre ki nujeni kiye yani her kongre ki fikir cudayı nunu değil deve kongrede ji her soroke mecid axaftine xuda eşkere kirin yani ev kongre nasnama kurda zamanı kurda demokrasi mafe mirova ev yani zede derxis peş o em vaka mesajı me deve kongrede da raya geçtiği Türkiye o dünyaya tev çünkü beşdarbuna ve kongre başlığı Kurdistan'a bigre لبنان فارسي وحتى افريقيا وحتى اوروبا وحتى كندا يعني تمثيليات وانا هبون دوان تمثيل ما مساج يا وهذا يعني ام دفكر رمانه خود çok danayının liber sistema irok faşist ko ilişimet ke em çok dan em xabatı xo demokrasi ve mafe merva o daha fazla gele kurt em vanane aşkara یکم جار لجنه کات درست کردن به ناو لجنه شیورمندان دانشما کرولو کار وی لجنه دی چه بده چاوا وک چاوا کی در و هدف به شوپینه یا نه اوج هر بشک جره برین هدف yani ona seriya çift kesir bun dınava van da beled hedepi de cistendine cihane li irona aktifi beled cistendine cihane o katna hedepi cihane yani demokrati Türk'ün Kürt'ün yani HDP embejin hati mesafeyi sekinine hene ama tamam Armanca ki ev lejnetçi ve ev lejnet ku diyaloga HDP bir tamamı PKT Türkiye o Demokrat Türkiye Sosyalist Kürdu o Türk'ü یک رخنه های از بنید درباره وی لجنه ده تی گوتن کو ریسیپین کردان سیاستمدارین کردان دوی لیسته ده گلک من زیده تر جه انتلیکتوالین ترکیه هاتن هل بجارتن هیچ بو رخنه چد بیجن yani bu hatırım çaresi buna psikolojik Kürt ittifak Kürdistan'ı jiye yani ittifak Kürdistan'ı piştik hebe نحو جوي لجنة مرف كاره بشتي ديا مبجن على كردستان يك يصعب بك يعني اف قشتيه لجورا شرط مرجي ايرويه ليه اتفاق كردستان ده بقى حشد بارتي كردستان ترجي دستين وخباتي بردوامه واوجي بشتاري جيني بون جبر فيا دبك كيمانسي كي به هبه او بشاروجه ده او اوجي چاره سر سپاس مالاوا